Ki bor pulit haka step ar pulaitrik leber kilalap din ya kawai kamet yap jong urang ba ubamla ban itho na kibenta jong kulum parish lat rambai dat Simpen East Giant Hills District. Hadin ya kane kamet yap lapan kan riak no syakajaka bu met yap hapok kali riak CHC East Giant Hills District na kabenta kajing pen itho bat kajing wan shimti. Ki pulit ki pentip ba uni ulanon udai ubaladon hapadeng san pesan hadu nripos na merta udan san put karenyeng uba pedeng beriau haka jinglong kamet kapat uba kampelun dur bat uba pong da kapatulun lingkot kebayong. Kumta laken tu ki bahyeng hasem bat ki weipat ki badan jingadei bat uni ulanon bakin pentip mardor syaki bor pulit kalat rembai police outpost na kabenta kajingwan shimti ya kani kamen.